Hindi nga ro din iruging iba sa papagayam. Daytoy LAGIP tinapalabas ni pagayam tayo nga Divina iti Ilocos Norte. Kunana to'y Dear Manong Nemy. No dumteng dagiti Allawig ti Biag agsasamusam ako nada. Apay nga tamanong. No kaano pa'y nga nasaktan ka, no kaano pa'y nga mapasamak ting kapanagsangit, at dampay mapasamak nga dada nga pagsangitam. Ngam amin digito'y manong, kahit panakasuot iti pamati, kinatibker ti may nga paraswa. Taawan ti saan nga glasat kadagiti abbo at kadagiti adu nga panubok. Na duma-duma ti klase na panubok. Kaya ti pagsasao Manong Nemy nga saan nga ikan ni Apo Diyos ti parasuan na ti panubok. No saan na nga namnamain nga makaya. No aramid na lakit di nga sarangten digiti panubok. Dito'y kuman Manong Nemy nga rugyan ti amin. Adak idin Manong Nemy iti third year college. Iti kursok na accountancy. Iti mapasamak ti Allawig ti Biag ko. Ti Biag mi Manong. When? Iti ibaga kaniyak Manong Nemy tinubyok. Ngawan sa bali. No saan nga ti lalaki nga patpatig ko unay-unay Manong Nemy nga pangrunak. Ngayon bilang ko nga first and last love ko. Agpadpada kami third year college. Agpadpada kami iti korso. May mesang eskwela Manong Nemy iti pagbasahan mi. Iti baga na kanyak Manong. Tinakasaksakit. Nga pasamak ako nana. Divina. Lipatan akon. Kaslakla. Nakimat. Ti pangyarigak iti daytangan ng ko. Nga kaslakla na titilang Manong Nemy. Ngim ko nakpailahing, hindi maalaw ko tirik na. Ulit naman timbagam. Alan. Ulit naman. Ulit. Lipatin na kon. Tapay. Apay lipatin kan. Saan ka malipatan? Kat saan kunto? Saan ka tumbeng alipatin? Kaputa si kati patpatig ko, si kati amin ko, si kati biyag ko alan. Si kati inspirasyon ko, di ba nagbasbasak? Awanin ti sa serbi pa ti biyag kanyak no, mapukaw ka. Nagsinatan? Saan? Ibabawim natin yung magamalan. Ibabawim ko ang pang-aasim. Ibabawim. Saan? Saan kong may babawi? Gabutag peso. Lipatan na kon. Agsinatan. Ngaman ti basol ko. Diyak kayat tikaskan ka. Nga aniya. Awan ti panagtalik mo kanyak. Awan ti pamatim kanyak. Nabayagin. Mabagbag kailak. Mag-isarita ak lang iti padam nga babae. Agimon ka? Adalang nag-text kanyak ti cellphone ko. Nga ba't ama mo? Agimon ka? Kaapa na? Kagura na? Diyakon kayat. Di ka pa'y asawa. Ngim kasto na yung panangander mo kanyak. Kon-kontrolin nak. Diyak kayat tikaskan ka. Manong Nemy, kayat ko man idi nga igawid. Ni Alan idi panawan nak. Ngim sana nga nagpaigawid pa'y Manong Nemy. Natangal ko ti ima na kat ore la dua imak tinangigam ti maysa nga ima nang inwadag na. Nga orek la natulid nga na puri na iparusisi ngimbas ko mga subyanak nga tulungan nga tumakder ngim saan Manong. No di kat tinalikodan naklatan kat intarangteng na ti pimanaw. Manong Nemy ti daytoy nga igid ti baybay iso idi tinangaklonak ti panagayat na. Inawis nak ngagkita kami ti daytoy nga igid ti baybay. Tatakano importante nga bagana kaniyak ngim daytoy maten ti bagana. Dito'y tinangrugyan ti ayan ayat mi. Ngim dito'y matlahing
nga lugar tinangibagaan na nga lipatakon kadagsina kami. Nugutak Manong Nemy. Nagbalinak nga strikto kang kuwana. Imbagag kang kuwana nga no kayat na ngagpaot ti relasyon mi. Kat sana pulos nga tumaliyaw iti sa bali nga babae. Numabalin kat awan ti katenten next na nga babae. Numabalin kat sa maysa diyak kayat ti lalaki nga amuna tagsigarilyo. Samat nga agsigarilyo. Diyak kayat ti lalaki Manong Nemy nga amunat uminom. Nga mitira minsan Manong Nemy nga nairanrana nga day natandarak nga party. Nakita kisuna Manong Nemy kasangsangon na nagitipada ng lalaki nga giinom. Nga dayta Manong Nemy di kapuno no apay nga pinagsawsawag. Awamat kidi sa bali nga nakangig iti bagbagak kang kuhana. Nagsurusuri. Kat okay ko nakbat kapag nagsurusuri king karina nga dinan aramidan pa ay. Ti amok Manong Nemy kat nakapagkinawatan kami. Ti amok Manong Nemy kat maawatan na ti aramida kapag nagbaling kong istrikto kang kuhana. Imapay mata na kastoy. Apay mata nga kastoy di nagtungpalan ti amin. Apay alan. Ayan nandi kiti karimalan. Ayan nandi kiti karim. Adak palaeng iti day lugar iti plaza Manong Nemy. Yan ang panawan kaniyak. Di lalaki Manong Nemy nga impateg ko. Iti awan kasping na. Ngam kas dihamet tinaramid na kanya. Insida nak Manong Nemy. Iti rason nga. Madikanot ugalik. Ano gutak met Manong Nemy? Ngam di na kading may kan iti another chance. Di na kading may kan iti kundahoy nga. Mga turtan niya man ang bitod ko. Kawagan ti karbengak nga mangimbagahan anja ti kayat ko. Abos na kasto lang araw din ti pamilya mi Manong. Kagkanayon nga gapapa da papakin ni mama. Manipod iti ng kraduharak iti elementarya. Uwin. Duwakam lang kakabsat kini June. Game kasto yung matenti mapaspasamak. Kagkanayon da gapapa. Nagbalin ngamin Manong Nemy nga bartikero, sogadero, babaero ni Papa. Napiya ko mamet no agited iti asweldo na kini Mama. Nga naawang pa yun Manong Nemy iti kwarta na. Dawatan na ni Mama. Kadno saan nga mang ted agsukain agtakaw. Manong Nemy. Anyamatan ni gusto nga mapaspasamak ko na. Tagunak iti damdamon Manong Nemy no dumteng iti Allawig ti Biag agsasamusam. Awanin ni Alan. Ngimikarik. Nga ramidig ti amin tapos ni kasta kat makapagsinubyanan kami to. Baring no. Awan iti agbali nga kasukat ko iti puso na. Iti dumteng ak dito'y balay Manong Nemy sinabat nak ni June. Ate. Opay nga mga nagladaw ka nga dimteng. Di, adda ka kumanga nang igawid ka ni Papa. Tapay. Tapasama ka ni Papa. Pinanawan na tayo ni Papa. Kanya? Insina na ni Mama. Kinaykayat na nadya may kadwa nga pamilya na. Diba, da babae na? Iso da jay. Nagapaba naman ka ni Mama. Iso nga siya. Iimpakin na di kiterwatan na, kalpasan na nagtalawin. Pinanawan na tayo ni Papa Manang. Ito dahi nga napasamak Manong Nemy kasla. Adadakil nga bato nga nangipandag ng pandag kanyak. Nang pandag iti barukong ko. Agkupit ti barukong ko Manong Nemy kitagdadras sa kasimrek iti kwarto. Dito yung tuloy ko tinagsangit at paunay ka din ti para kay Sandra na Manong Nemy. Insinanak ni Alan kalpasan na ni Papa insina na maten ni Mama.
Pinanawan na kami na papa. Imbes ko Manong Nemy nga maornos ti pamilya mi. Imbes ko mga agbalbali ni papa ta subyanan. Ti dati matlang nga aramidan na nga ipaamana ti bagi na kada kami kini June. Nga aramidan na ti responsibilidad na kas asawa ken padre di pamilya. Ngayon niya tinaramid na. Namimpinsanan nga awanin ni papa. Awanin ni Alan, sakit awanin ni papa. Niyakit din nga pala kay Randrana na Manong Nemy. Naiturturog ko na ita pa nagsangsangit ko Manong Nemy, idi matugtog tiri daw ti kwarto. Di mama. Rabi mo na yan anak, agring ka ng mga na yan. Uwan ma, urayan ka dyan dyan kusina. Itasarang ka. Binanbantayan nak ni mama Manong Nemy kabayatan ng mga anak. Yung gawid ko ti amayo. Taorin no kasano ti kina irresponsable na. Ure masaksaktanak ti raramidan na nagro na ti panagbabae na. Ngayam saan nga nagpaigawid. Divina, kas inauna anak. Di mo ko may palubos nga mapagtaran ti panagbasam. Agraduar kan ton. Ipanagnagteke di tinay nga amayo. Nga oray awan isuna. Oray itultuloy na tikina irresponsable na. Kabailan kayo pagbasahin ng kakabsat. Agbiag tayo, agragsak tayo. Nang naruna no awan day nga amayo. Nakarigrigatak na nagmove-an Manong Nemy. Idinto ta ni mama Manong Nemy kat kasla kinay kayat na nga awanan ni papa. Iti panagsalutsud ko kinkwana. Kasla na nga okay kayo mama. Itatawanan ni papa. Gusto ka iha. Tama, correct. Huwag ka dyan. Kasi makita yung nakalaglag anti-reknak. Itaawanin na pampanunutek ti amayo. Nga no sumangpet kat nabartek manin. No sumangpet kat bugbugkawan nak manin. Siyempre, awan tiga po na ngajak pa ka masalangaden. Siguro, nga dahil tiga po na no apay sinungpat kami. Karabing akmat ti saan nga basta at nanugulimat. Ngayon na, awanin. Awanin ti agad arak, agad sigarilyo, amalang abko. Awanin ti mangig kumahay nga magbugbugkaw kanya. Nga awanin ti kabugbugkaw ko. Nalaganin ti riknak na. Saan ako nagbugbugkaw? Haan ako nagpungtot. Awanin ti mangig riknak kasakit. Gusto nga na saya tawanin ti amayo. Kahit na kayo. Amamang met nga saan nga yung paama ti bagay na kada kayo. Hindi lang nga dakay pa lang elementarya. Kini June. Kinita. Sumarang tumata nag-college ni June nung makapag-graduar ka. Katsi ka, Divina. Abi nga, kasla. Wano, ada ka di sa bali, nga paglidlidayam, malaksid iti kawanan ti amayo. Oo, numunin sanay ka nga sanay. Abi nga di mo ibaga kanyak no anyaman dahil taga problema mo anak. Ibaga, ma, kinapod no na, nadaan akong kaya na yat. Idi, saan ko ibaga ka na kayo? Paritan dakbay lang nga makinubyo sang gadi. Ngimidadak siya kincher college. Namamuknahalan. Nagpitig ti pusok da labak. Nagaynayat kami mama. Nga di kasi dyan likodan nga raramidan ni papa. Iti likodan nga nagulo ti pamilya tayo. Slawa kay kanya gabot adda. Adda ni Alan ng inspirasyon ko. Nga makas dyan man tinapasamak. Anong napasamak? Gani ni Kaldawan nga ba nagtalaw ni papa. Isumit ti Kaldawan nga panangisinan ni Alan kanya. Iso nga.
iso ti adadda mamanga. Nagsagabahak. Nga dito di ka po na no apay kaslasanak ang makamubuan. Itian niya nga rason no apay kansin na ka. Nagbali na kami ng istrikto king kwa na mama. Anya? Yung baga king kwa na nga diyak kahit nagsigarilyo. Diyak kahit tilalaki ng nagsigsigarilyo. Diyak kahit tilalaki nga amoy na uminom ti arak. Diyak kahit tilalaki nga aday limlimat na kanyak. Diyak kahit tilalaki nga malaksid kanyak kadabay sa bali nga babae ti biyak na. Nagbali na ng istrikto king kwa na. Diyak kahit na makibarkada. Ken nukas na nga kita kami, tsakapik ti cellphone na. Pakibiyagam ti cellphone na. Uwen. Kaya pinsan nga, imatandara kiti birthday party. Nadahanon ko iso na nga makiinom kada gitipado na nga lalaki. Kada naramin mo. Dahil yung dakila mistake to mama. Nisot po ang tinangguraan na kanya. Naibabin nga no kada gitipado na nga lalaki. Nasang kanu, hanggang kanu pa nga agasawang yung andere ko ni Suna. Bagbagkala ko ni Suna. Madyak kaming kayat, ti makirelasyon, iti lalaking kakaskin ni Papa. Alala. No, kastaman ti na masamak. Malakit ako mabalin mo. Agmumbuan kan. Saan mo ko magitulog ka na ka mga pektaran ti panagbasan. Dandali ka naggraduar. Katsiyak nga tan, ti ina, tsiyak nga tan ti kararagsakan nga ina. Nung makapagturpos ka, may ruwar mo ti board mo, kan madaan kan tinapintas ka trabaho. Anak, saan tayong itulog, nga mairaman tayo, nga saan nga na siya ti masakbayan na. Numampayo ko na nga broken family tayo. Datayong agiin na, tagtitinulong, saan nga agiin na tayo. Ang karigatak nga road Manong Nemy iti nag-move on. Iti damo makonkontak ko pa lang na Alan. Nga minikuan manong saan kon nga makasarita, saan kon nga matawagan, saan nga sungsung-batan na text ko, di na mariread na chat ko. Namin pinsanan Manong Nemy nga napukaw ti komunikasyon mi. Talagang linipat na ko ni Alan. Ngamkas iti kunak Manong Nemy jak ipalubos nga maapektaran ti panagbasak. Aging ka, nga dimtengen ti panagturpos ko Manong Nemy. Katsyak, ti may sa kadagiti adong nagturpos kadidi nga tawen. Kat makitak Manong Nemy ti ragsak ni mama, idinto ta, kasla, sana ka naragsak. Nabi ko masang ka naragsak. Naragsak mat mama. Ngam naragsak ko mano. Adda ni Papa. Naragsak ko mano. Adda pa lang na Alan ti biyak ko. Ta di mo kadipay nalipatan na yung Alan. Ganda kayo mama. Nalipatan nyo ka din ni Papa. Tanak na sinungbatan ni Mama Manong Nemy ididayta nga saludsud ko. Dakil ti pamatik Manong. Nga oray kas jay tinaramid ni Papa. Nagtalinit sigurado iti puso ni Mama ni Papa. Nga dakil ti pamatik Manong Nemy nga just in case tagsubli ni Papa. Si awat laki din ni Mama. Takasta ni Mama nga agayat. Kasta hakmat Manong. Nupay dya ka mo noon yan ti mawas pasamak kini Alan. Ngim at dapay lang isunay ti puso. Magnamnamak to palayang Manong Nemy nga dumteng tumit lang ti gundaway nga agsabat tumanen ti dalan mi. Nairuwar ko ti board ko Manong Nemy aging gana kastreka kadagos nga mga opisina iti bangko. Imbas na ko ti nagtrabaho, inayat ko ti trabaho, nagbalinak nga naliptak sang ko binabayan. Nasapa ka sumrek iti bigat Manong Nemy ket nuwasta nga adalas ken nga kamakam ko iti malam. Ure na overtime ako without pay ket aramidek. Manong Nemy banag nga umay nakadkaduan iti uneg ti may sa iti security guard. Ma'am, mambanugan yung lawan iti bagyo. Nagayod kayo ma'am, tingga Gres.
Da kami nga gwardya ti makamo dito bangko. Ti laing bangko ti gwardya mi hamang hairam-raman ken ka. Ngem no da ka toy, pakigor gwardya da ka. Di ba ma'am? Rico, no saan ko nga ayaban, saan ka sumsumrag dito? Ha? Lagyan ka lang tirwar. Ti pagyanan ti gwardya ka ti tirwar. Hangan ti kunig. Ay, sorry. Sorry ma'am. Sige. Di mamet. Di mo ka di ka sa pulan? Di ka sa salita? At daw brak, makadisturbo ka. Ma'am, no madisturbo ka dito. Mabaling ka din nga sadya balayo nga umay kapasyarin? Ana? Agarim ka kanyak? Correct ka dyan, ma'am. Gabata may saka bro, may saka mat nga balasang. Mabaling ka di, ma'am? Into no day off ko. Kat umay kan to pasyarin. Umay ko to ibaga sadya balayo. Noan niya neto yung marikrik na para ken ka. Ti ambok idi Manong Nemy kat ang angaw ni Rico. Imi ti maysa nga rabii Manong Nemy. Rabi ti Friday. Idi baga ni mama kanyak Manong Nemy nga dasang ilik. Idi rumuharak. Flowers for you, Divina. Ha? Divina? Alamat nga, ma'am ko nakeng ka ma'am no, ma'am ko nakeng ka no, daka jay opisina. Ngam kabot daka ti balayo. Iso nga, Divina. Saan ka din na pintas? Di ba nang ibagak, dinagan mo? Divina. Inawat ko ti sabong nga jaya na Manong Nemy, pinagtugaw ko. Rico, agbambanong ka lang. Tapay man. Gabo ka dito may saklang security guard. Kahit may sakang mga opisina. Di ayat. Kahit akong pilpilian na. Adakar bengak. Uy, adakar bengam. Ngayon sa mga pilit ti puso. No talaga nga saan nakayat. Ngaawatin dito ngayat. Tapay mat ma'am. Ay, Divina. Aging gana ka diita. Kahit di mo pa nalipatan ti first love mo. Ni Alan. Amom ti may panggap kina Alan. Amok. Investigador ka mata. No sumuray ka kiti may isang lugar. Masapol nga amoy. Nuan niya dagiti naskin nga mamuhak. Isang sakbay nga mahayak. Kan sakbay nga narik na ka na yung pinsan ti panangahit ko ka. Inamok no. Nuan niya't napalabas ko kasta. Nuan niya't kinatao mi. Nga may sa kami nga produkto ti. May sa ka produkto ti broken family. Naribok ka pamilya kasta. Saan lang handa kayo ti kastoy? Ado pwede kita karkaro. Ngem, saan nga na kita ninasken? Tinaskan kanyak Divina. Dito marikrik-nak. Napudno ayat. Amom ka din no apay nga. Nagsina kami kini Alan. Amok. Anyat amom. Ada pubiyam. Ti may panggap ka dagiti. Ada bisyo ng lalaki. Kapungarod kini papang mo. Kat di mo kayat. Tikas kini papang mo. Sana kagsisigarilyo ma'am. Ay, Divina. Gagangin lang ti lalaki ti uminom. Ngamtsak pa na batasan ti nabartek. Pakikisama. No ada paskin. No ada okasyon. Gagangin deta. Ken manipod di mariknak ti ayat kang ka. Ingkarik idi pagik. Nga sana to nga gayat sa bali. Among ka di nga nagbalin na kin stricto idi kinahalan. Nga pakibiyangan ti cellphone na. Uwen. Nga kunada nga sang kumangarumbeng. Tanod na pa nagtalag ko keng kuhana. Ape nga biyangak pa lang di kiti pang personal na.
Kinabot no na ma'am. Ay, Divina. Sana kag cellphone. Ano ya? Awan cellphone mo? Awan. Kasi ano nagkakayat mo emergency nga tawagam sa Jebalayo. Umunusahan ka sikat kontakin da. Diya kayat. Basta diya kayat. I love you. Agyaman na kinitayta nga yatri ko. Ngimulitek. Saan ako nga kayat pa eh. Kaya kahit ko lang yung tagbaling nga, palasa nga bakit? Nusamit lang nga ni Alan, kasta. Uri no, ibagakan ka. Nga dan sa baling nga babae ti Biag ni Alan, amok. Pacheck. Dandan nito nagkasar. Sino? Na Alan. Ken Genubia na. Bayam, tay pakamuktukin ka no, intun ka no. Intun mamuak no, anya nga petsa, iti pa nagkalaysada. Kasla na riknak nga di magsenti barukong ko, iti day nga namuak kiniri ko mano. Yaman niya arti maramid ko, ano kastaman. Ada dagiti gondaway Manong Nemy, ano kasta, nga agawidak, sakbay nga agawidak. Kasang mo pupuutan Manong Nemy nga, magmagnak, ket makadano nak iti parke nga nangaklunak idi keni Alan keni ti lugar nga nanginsinaan na kanya at tuktugawak Manong Nemy nga palpalabas ti oras nga agururay ang mga no dumteng ni Alan. Manong Nemy at nang nasurok nga duwa nga tawen na sipud. Nagtrabaho ak ken sipud insinanak Manong Nemy ni Alan. Wen, duwa nga tawen nga trabaho ak ken may nga tawen sipud insinanak ni Alan. Bale talon nga tawen nga saan ko nakit-kita ni Alan. Talon nga tawen Manong Nemy nga awanin apulos ti komunikasyon mi. Tilaing nakadamagak ket ni Rico nga panangibagana nga dandanida ka nung nagkasar itinubya na nga maging ganay ta di namat imbaga no kaano sa nagsardengan Manong Nemy nga mangpaspasyar kanya insardeng nanti bangar-arim kanya hindi may sa nga malem Manong Nemy magmagnak manin nga agturong iti parke. Mapanak man na nag-istambay sa Agyamankami nga gurure ti oras nga kaslagpas pasungan. Idi asadega kon Manong Nemy iti Benz nga nagtugtugawan mi idi keni Alan. Idi napasardengak. Ada lalaki Manong Nemy nga nakatugaw agmay mesa. Nga idi gumita itayan ko Manong Nemy ni Alan. Manong Nemy kasla islimusyon ti panagnak nga umas asadag kang kuhana. Kasla madla islimusyon Manong Nemy ti panakakitak nga ti makder kat sumabat. Kasla islimusyon Manong Nemy nga makitkitak nga nakagaygayad ti isam na. Kat umis-isam akmet. Naragsak isuna. Naragsak akmet. Aging kang idi makasidag kami Manong Nemy kasla islimusyon ti panangarakop na kanyak nga isumat ti panangarakop ko ken kuana nga ora naklayang bagkat Manong Nemy nga impulipos uno impuligos nagkatawa ket nagkatawa man aging kang hindi sunak ket nagtugaw kami Manong Nemy iti dati idi nga pagtugtugawan mi aging ka nagtimakit kunana agamanak tanaore ka amo kandi nga kang kanayon nga umayak dito nga dito nga bench ti pagtugtugawak ng mga uray keng ka kaya't mo sawen araramide met ti araramidek saan talang agrana nga mita nagranatan kumusta ka Divina kastoy katsika nga nag-asawa ka gaya man kunan ni Rico
Ni Rico nga may sakalig iti gwardya iti bangko mo po sinak. Inaram nak ni Rico. Kat, imbaga na nga, dandanin ka kasar ko na hindi nga nabayag, din. Di nagkasar kasi urutan. Adaan akin ni Mrs. Umpet sa baling ang babae na yat ko. Nidilang siksika, Divina. Katsika. Ada ka din sa bali lalaki di Biag mo? Sika tinurure ko halan. Tapno dublek tagpakawan kang ka. Kan mangikari nga saan ko nung aramid tikas tinaramid ko. Agdarin na ti pa nagtalag ko kang ka. Nimsika, pinsinak. Sinuot na talahing ti panawin. No kasano ti kinapudnot pa nagayata. Si kapay lahing ti nagtalined, kadagtalined kantuhang kanayon ni pusok Divina. Gabotasang kanto apulos. Nga malipatan. Gabotas siksik lahing ti babae ti Biag ko. I love you, Divina. Naging narakop kami manen, Manong Nemy aking ganaglanang napaot na bibig mi. Agaslaw, akas tauna iti pa nakailiw ti tunggal may sa kanakan. Manong Nemy iti data ang gundawin nung at ibaga na nag-check-in kami. Mayata. Yan tangi kata. Nawaya kang matan nga gasawa, Manong. Wen, da kami mitlaeng. Da kami mitlaeng kunak agsipot to may dawatin mga asawa. Iti data nga gundaway nga may dapan nga asawa, Manong Nemy. Isinsinyas ni June. Nga da kano sa nga ili. Nag-excuse ni Mama. Iti ayan, nakitinaganak kan partido ni Alan, Manong. Aging gang idagsubli ni Mama niya sa na kanya. Mama, apay. Adda ni papang mo. Kaya't nantiksubli ka na tayo. Kaya, nagkari ka niya. Ngay subli ng tikinasingpat na. Tikinapudno na. Di ayapan nyo nga din dito eh. Si awat kayo? Apay kitingasahan. Ay ba nyo nga din dito ti ayam amu yuso na ganda kiti abalayan nyo. Di makitak ni Papa Manong Nemy ti makderak. Sinabat ko nga inarakop. Papa, pakawanan na ka na ko. Nagpakawan akong kinitsyon kas tamat ang ginimamang mo. Kat si papakawan kan si awat na kanyak. Awan pagdanakan nyo pa. Tinasking kadagsubli kayon. Kanagsubli kayo ti dati. Nga kinasingpat yo. Kinasayat yo. Uy kayo pa. Iyamang mo kayo kung nagitaganak ni Alan. Ni Alan. Kaya nagnaganak kang kuhana. Kapot ha. Tapno ang takamat. Tapno pagsasartaan tayo ton kaano ti panagkalay sa amin kini Alan. Awan nga tan ti kararagsakan, Manong Nemy nga tao dito lubong saan na siya. Da kami kini Alan. Da kami nga sang kapamilya ken ti pamilya na. Idudumtengen tigal dawan ti kalay sa amin, Manong Nemy. Aging gaadimteng ti rabii kanin suko ko nga namin pinsan kani Alan ti kinabirahen ko. Nagbalinan nga nasingpet kan na responsable ni Papa Manong Nemy kat naragragsak ti pamilya mi. Si Mina kami Manong Nemy kani Alan idi mapatakderen ti bukod binga balay. Idi pas ngay konti inauna ang anak mi. Kalpasan ti duwa nga tawen si Maruno ti babae nga anak mi kalpasan kini Junior. May sapay nga lalaki Manong Nemy ti bunga mi ngayon sagot ni Apo Diyos kada kami. Iso nga talo dagiti bunga uno anak mi kini Alan. Nagbalingin nga ng singpet ni Alan nakasmatan ti kinasingpet ni Papa Manong Nemy. Nakapaggraduar met ni June naging kang adamatan bukod nga pamilya nga isuda iti dimna kada mamaki ni Papa. Manong Nemy nakananama ti panakaited ti masakbayan daran niya ka masakbayan nagritalo nga anak mi. Kaya daw nawat mi kinapod Diyos nga sapay kuma taon ton digit dumteng pahing nga panakasubok mi Allawig kuno titigra iti Biag mi. Dito nga rin ti pagkasalitak Manong ganagyaman na klauna iti anos mo nga nangibasa. It sabi ko man dat naman na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti Biag kadig iti padak kadimngig ken nagbuya. More power to your program.
daytoy nga radagyaman nga pagaya mo. Divina, iti Ilocos Norte. Thank you king ka Divina, ting ka pa nagsurat. Thank you met karagitay narway nga nagbuya ken nagdengeg.